Hey, look. चलो अच्छा 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 हट नहीं नहीं जी बाहर अच्छा अच्छा देखिए आमे गोटे बाहागर को आसीथिलु भोजी खाइया को होम विवाह को कराबो कहियो ना ताऊ मामा ले इंग्लिश जी जैसे जिया हापु आमे बाहर सारे खाई जाऊ तुमको बता को ଆମେ କାଲି ରାତିରେ ଗୋଟେ ବାହାଘର ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ତା ସହିତ ଚିଲି ଚିକେନ ରେସିପି ସେୟାର କରିବି ଏଟା ଆଗରୁ ବନା ହେଇଥିଲା ତ ମୁଁ ଏବେ ସେୟାର କରୁଛି ମୁଁ ଏଥିରେ 700 ଗ୍ରାମ ଚିକେନ ନେଇଛି ସେଥିରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଦା ରସୁଣର କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର ଛେଚା ନେଇଛି ଏବଂ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି ଏବଂ ଫୁଡ୍ କଲର କିଛି ନେଇଛି ଲୁଣ ଚିକେନକୁ ଚାହିଁକି କ'ଣ ପକାଇ ପାରିବେ अदार छोट छोट कटा रसुण छोट छोट कटा कैप्सिकम टमाटो पियाजर पाखुड़ा को छड़े नहीं कंचा लंकार छोट छोट